Djeca koja citaju Isuse u najbolje priče postaju ljudi koji misle. Omiljene dječje priče poslušajte na Mozaikovom YouTube kanalu ili potražite na www.mozaik-knjiga.hr. Jakob i Wilhelm Grimm, Vuk i 7 kozlića, oslikao Patricio Alejandro Agüero Marinho, nakladnik Mozaik knjiga d.o.o. Zagreb. Bila jednom jedna koza, imala je 7 djece, 7 malih kozlića i jako ih je voljela. Jednoga se dana spremila otići u šumu i potražiti hranu za njih. Sve ih je okupila i rekla im: Draga moja djeco, ja sad idem u šumu. Čuvajte se vuka, on je opasan. Ako dođe, mogao bi vas sve progutati. On se često zna pretvarati da je netko drugi, ali lako ćete ga prepoznati. Ima jako dubok glas i crne šape. O, draga mamice, natoče jedan kozlić, jako ćemo paziti, samo ti idi i ne brini se. Koza zamekeće i mirno krene na put. Nije prošlo mnogo vremena kad netko pokuca na kućna vrata i poviče: Otvorite, draga dječice, to sam ja, vaša majka, svakome sam nešto donijela. Ali kozlići prepoznaju Vukov dubok glas i odvrate mu: Nećemo ti otvoriti, ti nisi naša majka. Ona ima lijep, mio glas, a tvoj je dubok. Ti si Vuk. Vuk ode u trgovinu i kupi veliki komad krede, pa ga proguta. Od toga mu glas postane umilniji i mekši. Vuk se vrati, pokuca na kućna vrata i poviče: Otvorite, draga dječice, to sam ja, vaša majka. Svakome sam nešto donijela. Ali Vuk je zaboravio da je na prozor stavio svoju crnu šapu i kad je djeca ugledaše, viknu: Nećemo ti otvoriti, ti nisi naša majka. Ona nema tako crne šape kao što su tvoje. Ti si Vuk. Vuk ode do pekara i reče mu: Udario sam se po šapi, molim te, namaži mi je tijestom. Kad mu je pekar namazao šapu, Vuk potrči do mlinara i zatraži da mu šapu još pospe i brašnom. Mlinar je odmah pomislio da Vuk želi nekoga prevariti, pa se malo nečkao. Ali Vuk zaprijeti da će ga progutati ne pospeli mu šapu. Zločesti Vuk ode po 3. put do kućice malih kozlića, pokuca na vrata i reče umilnim glasom: Otvorite, draga dječice, to sam ja, vaša majka. Svakome sam nešto donijela. Ali kozlići stanu vikati: Pokaži nam najprije šapu da vidimo jesi li ti naša draga majka. Vuk stavi šapu na prozor, pa kad kozlići vide da je bijela, pomisle da se majka doista vratila iz šume. Kozlići otvore vrata i u kuću uđe Vuk. Kozlići se uplaše i pokušaju se sakriti. Jedan se zavukao pod stol, drugi u krevet, 3. u peć, 4. u kuhinju, 5. u ormar, 6. pod umivaonik, a 7. najmlađi sakrio se u ormarić zidnoga sata. Ali Vuk ih je lako pronašao i jednoga po jednoga pojeo. Samo najmlađeg, skrivenog u ormarić zidnoga sata, nije mogao pronaći. Kad ih je pojeo, zaputi se pod stablo, legne u travu i zaspi. Uskoro se iz šume vrati mama koza. Imala je što i vidjeti. Kućna vrata bila su širom otvorena. Stol, stolice i klupe, sve je bilo prevrnuto. Umivaonik je bio u komadićima. Pokrivači i jastuci razbacani. Koza počne tražiti svoju djecu, ali ih nije nigdje bilo. Zvala ih je po imenima, ali nitko se nije odazvao. Ali kad je zazvala najmlađeg kozlića, začuje njegov sitni glasić: Evo me, mamice, tu sam u ormariću. Ona izvuče kozlića i on joj ispriča kako je došao Vuk i sve kozliće pojeo. Zamislite samo kako je jadna koza plakala za svojom djecom. Iako vrlo žalosna, koza izađe iz kuće, a uz nju je skakutao kozlić. Kad je došla do livade, ugleda Vuka kako leži pod stablom i hrče da se krošnja tresla. Koza ga je gledala sa svih strana i uočila kako mu se nešto u natrepanom trbuhu miče i bacaka. Bože moj, pomisli koza, pa to su moja jadna djeca što ih je progutao.
Možda su još živa. Kozlić otrči kući po škare, iglu i konac. Koza vuku raspori trbuh i odmah proviri jedan kozlić. Poslije njega iskoče i ostali kozlići, živi i neozlijeđeni, jer ih je vuk u brzini cijele progutao. Kako je koza bila sretna, kakvo je to veselje bilo! Kozlići su milovali majku i skakutali od sreće. Majka im tada reče: idite i donesite kamenja, pa ćemo vuku njime napuniti trbuh dok još spava. Kozlići na brzinu donesu kamenje i natrpaju ga vuku u želudac koliko god je moglo stati. Koza zašije trbuh, a vuk nije ništa osjetio, niti se pomaknu. Kad se naspavao, vuk ustane. Kako je zbog kamenja u želucu bio žedan, krene do bunara napiti se vode. Ali kad je krenuo i počeo hodati amo tamo, kamen je u njemu zalupka, pa će vuk ljutito: što mi to tako u trbuhu pleše tamo amo? Nisu to kozlići mali, već kameni i teški sami. Dođe tako vuk do bunara, sagne se popiti vode, a teško ga kamenje povuče, on se prevali u vodu i utopi se. Kad su to vidjeli, kozlići priđu bunaru i poviču: nema više vuka, nema više vuka! I s majkom zaplešu oko bunara. Djeca koja čitaju i slušaju najbolje priče postaju ljudi koji misle. Omiljene dječje priče poslušajte na Mozaikovom YouTube kanalu ili potražite na www.mozaik-knjiga.hr.